na tukare mutebe karuzomani yamukaru nagira nti abacara bose jibankwamo akasigara yiwe ntiyo ni twara kutano maka niyo nukunda shana gamba twanda opposite mitwa yena karke twara mugisha yakire Alan garke mwachiro bun Burundi ban Alan garke hubira abantu araish umwana mukoma rino mbona baryara amatagandika akatakuru undi okahura mwanwanje Madra ngwe yes mukoma mwe kamera bakuma akanyarusu simba ngarke twara mugisha mwanzura ningenda kutwara mugisha kukazura aka yanzura ndi bali ubona gumeza muri yo yanzure nakomaho gumeza muri yanzure nakomaho mushano kwere mpango Mundare kantara naramo Ekirundi back the speeches zabo omuntu wanjye sina weza wazemera mpanzo yandi Pesa ese cyari na ngoro muri ngoro bache Sobre electronics ni korana radio hunter le mukama programs manager so kashemerwa musara ko otega de muno mtumba vuta mauna Deva chica, deva. Sabe deva. Isso foi Natal. Apa kachiche? Eu vou deixar. Eu não vou ir comigo. Olha, não vamos som. Como? Mas cara, ele tá como sauna. Deixa zukurara. Arroba atenção. Ni kusoma katene. Umtwaro nyara kuhamya mwanyu kusinga yukunda. Mwamusha. Umtwaro nakuri. Nanya to umtwaro. Shiro ni mona no. Mwamusha na nizavuga ronde hari tsanise. Rumah twashika kukweta abantu abo nembaga nama abantu bose abantu biza atwara ngo mukigo bose abantu bene zaje kashikuru shumtwaro bagira ngo hariya gusa tubakurete ngo hariya washireko tinaga abantu biza gushamisa utagwata kunga musakura bagomwazi ndani wanje ahubuje nyungu yakoze akaba chairman wabo ubwo yunabita akari chairman wabo ataka papara kanje akarwa paragara atkabura amwe nanya kanje kabura wakatoro tona kandete bangre franda n'umuntu witwa kakabacira n'ekitenderezo tukitendereze tendereza Yesu mwana wandinga musai sai kunazi zizanebaza Yesu murokozi we bari munonga munyano wanje takwachira reverend we bari kwija aza no macho wangoresa sinariri habyonchirizo musaraba bojya bakagusiga yona nato musaraba rikankwatira kandi umuntu weka nkafune ko kongo kutendereza nyo muntu wa Yesu nje muntu wa kashe by'abasalamu nabyo nimba manyamanya la ilaha illallah la ilaha kashe cyo kuzika nyoni maivuge shongo la ilaha cyo kuzika umunsi reka twara umugisha kandi twanzureho abantu batukora decoration. Okay, I think it's looking wow. Uravuga gamba wow taragamba nya wawa decoration iti aribuka kurunchi kandi abantu baba root events barinkai abantu batukora cakes zo kurebuka kurunchi batukora gowns bakatukora decoration yitu inaha kandi nibaruka kitagata kashikuru tumwategwa namba Yesu minikese umuntu yanabitaga konkabaro
kandi n'abajeni bitu abo twategereza engara yayi mu mucucu atagwiyemo ko mukamanje ayani mu mucucu naza kuzahanya stami oyakire abagore tubakire babiri no problem because I'm leaving you hatubu kujya neza kusigonza ikintu cyawe watwara umnisha yes reka tubakire hamwe icyo cyo Gomba alano ryo Teresa yonga inde umwami Ocheng no mureba kandi utakoresha bakamwita tera yao hati baura haza katata mkani taura tera yao ndio nchakari so mshaya smart very smart ataka shire kwa shire mzee original karibu mzee ana sina sani ngande nguria mkursi ndaruchara mushonga ahagashirya ya zamana ni kiyisuka abone mushonga ahagashi ya iyo kiyisuka nubara hire ora bere ahubye no guhita ikamazuma so arutse kansama jeni arutse Ocheng you very smart adios kandi abakuru akapapura kabura yewe arahut kuzomo mbago kadeti kandi kankope babazuye otinanyinze muzo eje ko tumushiza bijetere kesho ngoroka jere gore bitumira hirembo garazamani twakira oya musambo abagore bitumire ihindura batubakire abakamera muri tereze yaba DJ Richa ati DJ music y'ukwenda ne ya vibe nyenda kubanza kakira abana bato bakatahamu nkina groomsmen and maids bakatahamu kandi bakutwereka waka mukuzina kurunji tukareba namara kweza nkakira umugore wituriho man adios DJ are you ready bakambere ngo wayeta akaguhako tukabo bo tubakurabaho abantu bakugera batibije barabe batahemu bemere muri ready thank you batahemu tapaya byensura no mugisha gwayo yeah you have to dance yeah thank you let's go yes DJ chacha nano wano ubuza tunamuro mbagore wachiro wano ubuza so esto rakore abagore muza kubareta mpora bike hina akaguhako mami Ocheng ye kwaterani mangwa mashemerwa na minji gumisereza abagore nimuza kuzaho densa kwa bara from 5 to 0 kumara sharaka guha abo kwa twari bo umuntu guryoku ko MC abantu bararabeho bakusharaka guha bari abatahemu den abagore bizi bashembeye so umami Ocheng so mbwe groomsmen and maids mwemere side na side abagore bije barabeho kuba ramare kusharaka guha imwe n'umutahamu twoko ni cyeco tare cywashobye ikintu bashitereza best man na metron taro muri mugumira best man kureka nyenda kubagambira ngo mbituriyo tukora byo na twine kureba shaha yes twine shaha so mbwe turakora ibyo tubikora mbuye yanje nti yaburakare yo nanjine nanye yanje roho ko ngate gukora tekubara chingo kwa kuchiriza umugore ona abandi tino wakureba umugore nakareka yewe reka twere so umami Ocheng
Adios, very smart. Ati mwire nka aha kachi michwanjira. Good. Kare mwaza kwate chishumuruzo chirembo twigureho. Mwaza manya. Yes. Adios uno itachitu naenda timba abe. Adios ruhanga rwanje. Kameta mangori oine love with you. Yue. Kare mukwate. Niza kubara from 5 kuna kahari yemwe n'umusara. 5 4 3 2 and finally wow! Congratulations. Baterenga zamani. Thank you. Kare abishubanje. DJ abana bita bato abagore bita bato kare mwechange Yes mahera zingaro kare ni hano kare ngorwa busana mu rwinji kare I got it got so I feel no. Yes The increase in the comma. This is your day. We're going to celebrate. Hallelujah. Supernova. Terminal. Iwo mukazi kare. Echora bagambire. Tugenda like that. Let's
I wanna be your body. Mr. Man, omukazi wali nakureba. Ladies and gentlemen, yenda kwamanisa ngo bitwatura twa buryo burango. Yes. Checho amakuru gagatatu. Kwenda kumata abantu bagira mu kishani cyenyini. Saideje ifaka burakalulu. Saideje burakalulu. Hati bijori nzarachi. Kona somorre cho. Achenge nyendo sine. Mare abakera kantu. It's another connection. Reggie. Johnny no. When he comes from let him be forever. Let him with you, my twin together. Let him be like this forever. Let him with you together. Baby, he's going. Wana umenya mtuine kamera ninga tuine iPhone aruga hwa Katoli abina iPhone mwe kani mu radere kishani na naba bisashire bwo bakora ki mwe taka yakweba mutari cyo mustame urishani mukwatoro mbedara please achengo bari mazima kutorana. Yes Yiwe DJ 1 2 3 sumurecho ma kare She the only girl, let me speak to God. I'm a lily cambo, see what Papa Tanda. And you kill his water, that's a man. Yes, let's go. Ready on.
DJ, thank you so much. Jaba mnonga umama chenge bazo kwa tahari amuchara mamwito mureje ambaka je ataka bazo kwata ukachimure babanza bantu batambure bazamyanya yabo. I want us to be orderly. Bo abareka groomsmen and the maids mutambure muzamyanya transport mujireke twine kai kainyanya geno basindikaho kuriya. Excuse me, time please. Okay, you can just tambure zahari. Kare DJ Borechire achenga nyenzero kumana mukuru sekurunji atashitama ibyamakani kwebetura yo buzita ba extended mukwate hoje pora mukuru seje tukurukensha namani yo yekaro kuruka ni betu mwami none atunchotura ninzira kare hati no mushamise omustairo nunji utatwara ngoko kwa no chirzo aya chirza itachigamba nyendo good DJ Waxere nyendo mukwate je omusumye promotion mama hurra you believe in love kare DJ hola acheng adios ipegito vyabashiza no mayanto viato ka chini otajerize yeye samazi yatokora metro no yatumanya kare so nani saba besmani waye yi chimchao umwana straight ranga gechi nyina tuzachicha time na itwederenge kugatwe tuzatayini Reverend bano Teresa Kamanje ago kuba ni mamto atile shara kutamra munisho kwa Reverend Chairman Organizing Committee no program Raban Squad we comfortable to study imbaga bukigo cyabo muteka so Reverend abakiye kukatambuye kandi guturaka kwese kake yenda Reverend batebekanisa tumutwara kazindaro kandi atwesha kama simwe arakintu twakora jori twakora nari na homere bataha mwe na twakuma dushitamiye ala cyangwa rero muri katwemere mazima sino hanga tumutendereze
tumwebaze ahabwe imbabazi ezo okweshanga twena tujya bahurire kandi umuringo ngo ukwemerera n'ukwakira mwe umwami n'umucyara atwine adios. Haleluya. Tukote tendereza Yesu, Yesu olimwana gwendiga, Yesu omusai aigunazi zizanebaza, Yesu mulokozi. Kamaranda twakusima twakwebaza ahabwe imbabazi zawe ziwatugirira mu izoberi. Yeba Yesu webare ruhanga witu aba ariyozi ntumbire ruhanga imbabazi nyinshi aho hatasi umushoro w'urwera. Yesu sima ahabwe imbabazi ezo sima agakunda ejo kandi mukama baiza kumanya je ngo abakora umuntu omwe umwana w'akazi bona bagere imbabazi ubarinde ubushiri bwabo batangati kandi kiza cyawe mukama kitambarugaho kimwe kibarenze kiza Yesu ndakikanchiyo gambe nitwe Yesu Kristo mukama wetu. Amen. Mukama simwe kastere hango mungaro chemenye mwebaze muzizubira izina Ndoreka Rebecca Bimusha Kabanza yo muri isabo biso bakashikuru kandi twagiro musha objenyohu noga mukuru wa fathers yabuchanga kitwechi kandi na n'omukazi we ahabwa abana babo adiyozi na honore mwenu ekanisa ryaha nenda kutwara omukisho kwakira kanoni kamukuru w'obulisa witu bwa kashekuro Emmanuel Kanoni Bet Hope Kagayano ariyaha n'owamazazi ariyaha ushema y'insi yabulisa bwitu n'abamazazi mwena bariyaha mwemerere muhubire komire mumwakire mukitinse ekyo tuyineho mweji nawe ariyaha ushema abiyazi mukundi mukama witasi nanye ndyaha na n'abana b'ekanisa mwena twabakira abo bwire nasima mukama arihanga munonga okubaha nindeeba ngo kyatuleeta n'ekigambo kimwe kyonka ekigambo rukundo mukama sima ekigambo rukundo kandi nkwenda kukishoboreraho munonga abo kuba tugyetegereza bibuli nekigambaho nangwa Yesu Kristo akasigaye aragira abeegi be ati mukundane nk'oku naabakunzire. Bwana bwa nyuma ya rukundo ekyo mpaho kushana tukundana nk'ekyabaho mpaho erizooba okurya hamwe tukanywa hamwe ekyo n'ekya rukundo oleke tuteere ruhanga omu ngaro ahubwo kiragira ekyo mpaho erizooba twakikikiriza mukama witasiima. Bwana kumanya kukyakirira gye munonga nabwo n'okuturya mpaha twamuture adiyozi nahomere agaruhanga n'orukundo yabareeta. Haleluya. Nyenda osomera Abakorinto okubanza 13 aho omusoro okubanza omutwe gw'ebigambo azokora MC bona bagatire muzindaro yona omutwe gw'ebigambo nukugira gute okukunda kukira ebindi mukama witasiima oza kugenda musoro ng'omushanja wanyenda kwenda okukunda kukira ebindi byona abishemu adiyosi nyendo ondebere omukazi wawe izo namanya ati n'omukazi wawe obwire muzanazana oba ori omumizano konka ate erizooba fishare n'omukazi wawe tere ruhanga engaro z'amaani abishemwe mukama witasiima ahabw'okuba okukunda nikukira ebindi byona mwana w'orukundo ekakutwara yakutwara rukungira abanyarukungira twabakira Yesu asiima ngaba muri Rwanda nje kwija kuhakazindaro ndakahengire bona bano yitebeka sari uracurusha ntabwo abana bampaha. Yesu asiima mwana okukunda nikukira ebindi byona nabana nitwa bijambaha otere akashani orebe rukundo yawe kuri kwingana ahagera izoba nebiwareba mwana rukundo nekira ebindi byona rwamushanje okukunda kwemera byona mukama witasiima yabare adiyozi
ukwemera homero kwa birari ni homero bari kwemera adiyozi okwa birari gona erizo mukacyoreka muranga mukoreka rukundo nyanyi ni mama kire baryo kwempa habasheyine mwe bare mwemerine ningashi okumwemereye hamwe kona nanye ndasha adiyozi embera kace hasa tujya speed umunsi za omre aho kuba areka ishongoro are no basaka cyenga kakache ishere obundaka kwasira no jani za kubaje bitu kama simu ejo n'urukundo yesa simu manu bambi adios kwatra homra chuko haleluya abishe umtere hangenga rozamani munga ejo n'ishambo rukundo kureta rukundo takumkwasira na icyo ndikorera cy'ibyo nyegita no wishe mwogu n'ekigambo rukundo mwana bakeshongoro kabeshongozo bayishonguye nangate baba ungana nyenda kushaba nukamanya ukachemuza kakwasa kachena nyitiketegereza jya munonga mukasi hari munonga kumka kumo mukwasira obandi hasa nango kora bikwato obumene mugamba mukundane rukundo wajenzi tihine chiri cyo kujeta rukunde tine kugobya nirukunde tasanguka rukunde tasanguka niyeha eyo mwami no muchara abakundi n'abarondine muchara kundo mwami kundo muchara ngokumwachiragine kama wapero mshare mwana shabisa mshare shabira mshitibito abana musigazo witoku mbaba zongere kugeka twakushima kama twakwebaza ikigambo cyawe cyo gukunda kandi buri muyija izagukunda cyo cyatukomerana ku rugo mu byaka bitari rumwe na rumwe mbwe n'abahungu kuba batari mu kanisa yawe kwera bakikizana bakagitwa rukundo takakaruga rwahanga uburyo kwegeza ko umuntu wena ubwo burinde bituma yanyu n'ubwenge bwanyu mwongere kumenya ruhanga no kumukunda no kumuhereza kandi kushira munonga n'umwana w'isoko wasenge kandi akazuka umushogo atatitwe uwo mwana no misuru kwera kubeni mu mwena gubarinde gurinde ihanga litu gurinde kanisa ye gurinde abagore bitu kandi kutujune nyeze gutsumagara gatabaho hati nebero byo nibayita Reverend Gashu Muhumuza umurisa ubwa St Andrews tazugurwa aho umugore umukazi ari kuzarwa akazidara kandi kare kama sabe serre ekanise ngalo zamani zakushaba saraiti ukoreho a few recognitions kandi ukora hizo tuitichia mani wojenye aisha speech yabari mnonga ko MC kandi nanyeka kwegiteho yongere kusima ikanisa ya mukama bo bari mnonga kutumurisa nangwa no kuta umushwere burukwera munterse nyongera kwakiraho bamwe mbantu abafikaho ndi amukorona gugumwe era kwakira unastamya na ramushabamani yatahamu umwami Edgar Mukundane yimukara mucyara uhubira abantu yabari mnonga ubwo mukora kindi akumburiro umwana ni ngashaka ngo yakatano nogenda so abantu bakureba igihe akatani yashema nakikunda kandi agenda yera kwakira abasanzire bitu abarga kibanga kwe mutabanu witu hape mwongera ntakuswera babakira mu bari mnonga kandi
yongera nyakira abantu ba Kirundo. Okay, nyina wa Apollo ntakurga Apollo munani wanje Kirundo ni Kirundo aho muri twabakira kandi basa kubura bwe bari munonga bwe bari munonga for the interest of time no problem munshirize nyanzureho osi wa Kagadi Madam Pelan, you can stand up for recognition. Twakwakira bari kwisha kutahira umgenyi twinaha RPC wa Riz Region Mamba Kasaba nanisha bamwe imbere twakira fande bari kutahira umgenyi. Thank you so much for coming and honoring our invitation. We thank you. Yongera kwakira kwa MC abakora batakizire nyera kwa mani sankutwine ho member wa parliament agwashe masaho sa Elijah Mushembeza gwera abantu narebo ye bari munga kuba nyitwe buri umunsi agumantu bakira umushitimsa cyane twira abantu bingi ngake nyakira abantu bita baragacurura no twatanke nabo mugake nkura abantu banyari bita baragacurura babebembirwe meya hata nyodi ni mbare mko indezba adios wachurura takwiziraho noni arabo kubandi ya TikTok ndaburi yoma yimuka nakwihente ntuwitobo twataye mbaga ntukabaje chairman organizing committee ombigambo bice kandi utugambire twatwarike kora tubihi tuvuga Obare abagore bitu beri joba ikayumwe mu cenga twabakira umwanya ugu kandi twashemerwa kwija kwanyu okurigero kutubesere twabakira nyina agaciko kanje akuna akumbe ninyebembera umutebe kansemba geji impamya bindi bakiriyo ko mirimo so niza nkachamani ubebembize umukorogo ekakesi kamere yantorana kwa chamani umukorogo adiyozi wabare kunywana abantu bona twabakira kandi twabasima waremba zona nani chama na uranichereza kandi kuna hika omugrupe ya rugungiri nayengera kutero stamp tine bindi byo kwenda gamba okutsitamire okutebekanise ebintu byo no kumwabireba mwam adiyozi n'umucyara we kuba bitire gutubagabura okuhendera nishaba buri umwe owashira owarire mukamasimu nzora yako yateganisa ibyabaho kunka twija hanga yakinguraho sana kanje mutakarire we aje emereriyo batebekanise ari kandi atagamba kubembagaye asigara babari munonga babari kwiza mukamasimu kari babare chairman mutero mungaro akamwe ni yatumanyisa je ngo cyo kujya kikiri tumwongere ngaro zamana kuko twari yaje munwana wanje twari yaje munonga chairman babare amanya okay umama adios chairman yagamba yatumanyisa je ngo abantu bona bariya mukando kwa atera nyanyenda hakiri kweza ibintu byona twatandika a bit late konga ni ibintu byona tubikora umbi nambwe hati abapa wazezo mbire kubera master of ceremonies indije sharekeke washingwa yes nambwe ni muka sharekeke no before that abakora cake mama wazabiza uno mukama wabo abakora cake mukaza cake na kuyitu wahayite bo rena na aroba hamandaga
popas inekibangambira nembi bukwaka omucyare ta keki tari ta keki kandi aza nyenda kugambira busungu ngo busungu bwawe rizo tubarakore. You have to smile, okay? Yatuguma twongwe n'utamboro ko MC nyenda garke tumanisi mo kuriya tukugira moshoni omuntu yazo mu kidara utakwata receipt yite yo kurya kurata umushizoko utakampura tara kurata umushizoko desonga nangano kubawaje obendo yisebi njiye mano uzakushemerwa rengo twende umuntu wena garukari uwa kubawarya ngomwe no hurano yenda kwiyongeza tiyo twetebe kansa cake mu ntize nya recognizing abantu bita baragarukunjiri n'abantu bamani abantu bita baragarukunjiri bari ruguru barika oko mutubero bakamabito mwe bari munonga adios noreba na munonga in a special way abaragarukunjiri community church in fact bebembira bomwami kakwerere bazoyemerera yes ye bari munonga kube manzi. Thank you. Kandi ukashencherwa abantu b'abantu no mwanza kintu munchereze imakuma na berende mtugambire ibindi ito kintu turabya muka amazi takusika Mr. Pius Azizi wabari kutayira ubugeni Pius bana nubwira tikene yaka aho ko rekanga kwenyansure umwami nakureba yes nakurebe nabwe size yawo utakubura mbani umwami mari kakibona ostamekayi wewe alikuwa smart mwana wanje nao wabaho naliyo mwendokora muyangu customer mmanya nakumanya nakumanyira kimurye mu cyaro nokunda na hanta onchirize nyanzura ho abahandishi sekretariza yimuri yabishaba mwemere tubareba himushitami sekretariza aho kubanza nguriya aho ngakwa DJ nguriya ahifo. They are all very smart. Mtabebyo nyincha karene byo barabarebere mbakamanya mukataho bujonyobo so mutabara kubarabaho omamaka warga kanyeganyeje mwana witu kantu wakwakira omamaka tubereho maka ngugwe sebo gumobareye manicha kembo barakwemero bona ni mbombe nini kamaka ni mwanashuri mi jofuro watu ruburano mani kwakira inguriye dufu abeta tweka imumurabemu mwise abokushaka mweke nako kabakanya bakarenzi abeta tweka mwese wewe kwa smart murabye mwenta tweka bana ni jore takashazire keke mbaye mtware biri sana wiza kwiba aza arana ninga mshaze mpeta ayana twababiri eze nazo nyenda kuzikana mushana bano kirebecho eze nazo nyenda zikabara mushana niyo kandi ezaje nyenda zikabara mugore ubwo mshira ni mukunda ko takuchimanya yes DJ tere chintu DJ yes adios yes I
You know, let the crumbs of the names follow. You can go. Yeah. I think